نوشکی افسوسناک ویل پیش اتکار ٹرک اناگتا آس لگتا آس زورگیش بوگ سبب فائر بریگیڈ گاڑی ہم اثر مند بیتا ویل سیا چگیش مردم ٹپی بیتا ہما کے بنداتی طبی کمک اپا سول اسپتال بی ایم سی سرکنک بیتا ہے سروزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹی نوشکی ویل سرا بجن درشان کتگو کم کی چستو ایرا تیز کنگے کڑنی داتا سروزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹی کڈنی دیانا کشتک کہ ٹپی زت طبی کمک دیگ بھی صوبائی وزیر جان سلامتی ویل ٹپی کے مردمانی علاج درستی مراحل مؤثر نگرانی کر گئے صوبہ بلوچستان ضلع زیارت دمک چوتی رچا ابت مردمانی لاش 10 کب تک ہما کے ڈسٹرکٹ اسپتال زیارتہ سرکنک بیتگاں ضلع انتظامیہ ردا لاش رسگ سرا دمگی مردمہ زار شانی کنانا زیارت چوتیر شارہ بند کتا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا سول اسپتال کو اشتاپی ترتاب کتب نوشکیا آئل ٹینکر تراکا چا ٹپی مردمانی عیادت کتا آیا اثر مندہ چا ہمدردی درشان کنانا ٹپی مردمان سرجمہ علاج یقین دہانی کنائن تک ضلع انتظامی جوائنٹ روڈ سرا گوشت با کنوکانی خلاف مزید کاروائی کنانا سرکاری نرکنامہ خلاف ورزی سرا اجدہ دکان سیل کتک کاروائی نیامہ دا کسائی دستگیر کنک بھی تک ضلع انتظامی گشگی عوامہ ریلیف دیا واسطہ سرکاری نرکنامہ سرا عمل درآمد یقینی جوڑ کنک دیے گئے پاک فوجہ لائن آف کنٹرول خلاف ورزی کنگے سرا بھارتی کوارڈ کاپٹر جتگ دور داتک سیکیورٹی بنشون ردا بھارتی کوارڈ کاپٹر LOC سرا فضائی حدود خلاف ورزی ناکام جوڑ کنگے سرا دور داتک بمپر دمک مناور سیکٹر دشمنا کوارڈ کاپٹر وسیلہ جاسوسی کوشش کتک